Uvira kuntu bimeze mu by'ukuri icyo twabwira abakunzi ba Inside uko twe ku munsi w'ejo abantu babonye video mu rukerera ishyano risa nkaho ryaguye ryanaguye nago risa nkaho ryaguye aho umuryango w'abibumbye igisirikare cyabo cya MONUSCO bazanye indege ya helicopter kajugujugu yuzuyemo ibikoresho amasasu amabombe amabox twebwe muri terme ya gisirikare cyangwa natwe twabaye nk'abakomando tubyita minisiyo aho bazaniye minisiyo abasivile ba wazalendo abaturage babaha intwaro n'amasasu ni indege yaguye ahantu ku kibuga cy'umupira ikoza amapine hasi ariko yamababa yakikaraga abaturage baza basahuranwa no kuba batwara ibi bikoresho twese twaguye ducuramye sinzi niba nawe video wayibonye ariko ndaza kuyiguha iyo video nayibonye n'ubu turi kuvugana ndi kuyireba bari gukwirakwiza imbunda bari gukwirakwiza iyi ngenga bitekerezo kugira ngo bice abandi ko kugira ngo bakure imbunda mu baturage ahubwo izi mbunda barazikwirakwiza mwabonye Sud Kivu haburi iminsi ibiri ngo ifatwe Kavumu yafashwe iyi haje imodoka amafuso afite imipanga afite n'imbunda ayisuka ahantu ku buryo buri muturage washakaga imbunda agendaga akifatiraho kopi icyo bita minisiyo ntukibaza ngo iyi Kongo rwose ngewe n'iki kintu cya MONUSCO aba bagabo ba MONUSCO baje kubangamira mu 23 birirwa bayigenzura birirwa bayigenda bayitangira raporo ibi rero ni nko kuvuga ati murebe bya bindi mutubwira abantu baje kubungabunga amahoro ariko nibo bari gukwirakwiza intwaro iyi Uvira yabaye deployed ndashimiye yavuze ko rwose ngo abo basirikare 15,000 kandi banatanze irindi tangazo rikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi abo basirikare bambutse umuntu uzasubiza ibitugu inyuma ngo arambuka icyarajyanye kidakozwe azaraswa nka haduyi uje gutera u Burundi ikintu uracyumva urumva ikiganiro bafite briefing bajyanye bagiye kurwanira gufata ahantu cyangwa batafata bagapfa ubuzahindukiza umugongo ngo wenda ngo aratera ibitego Kongo ngo arajabuka imbere arerekeze Burundi Yes, igitondo cyiza ku bakunzi ba Inside Rwanda TV baherereye mu bice bitandukanye abadukurikiye bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda mwese ndabashimiye cyane abantu badukurikiye bari mu bice byose byise babasha kuvuga no kumva ururimi rwacu dukoresha rw'ikinyarwanda buri munsi njya ntangira mbashimira kuko iyo mbonye umuryango uri kwaguka biba byiza cyane binampa icyizere cy'uko ibyo dukora mu bikunda cyangwa se amakuru tubagezaho aba ari meza cyane twebwe murabizi ko ibyacu aba ari fact cyangwa se twigererayo kuri tele tukababwira ibintu byinshi byiza cyane n'amakuru ya mu gitondo atugezeho murabizi ko tuba dufitemo segma yo kuhamagara Jean Paul ni umunyamakuru wacu ujya kuri tele cyane ngambo za mashariki ya Kongo Goma Bukavu hose abagendagenda uyu munsi tugiye kuganira tugiye kumuhamagara turaza kuvuga kuri byinshi murabizi dufite amakuru menshi cyane Burundi bwamaze kohereza ingabo nyinshi zigera ku 15,000 kubera ko president Ndayishimiye mu byo yavuze ko adashaka ko Uvira izafatwa kuko urebye niho hantu asigaranye honyine ikindi kandi byagaragaye mu mashusho muri buze kubona MONUSCO bari kuha intwaro wazarendo Jean Paul reka tumushireho mugenzi wacu Jean Paul ukorera i Rubavu Jean Paul waramutse neza umeze neza n'amahoro yego ndamahoro cyane Rubavu mwaramutse gute Rubavu turi fresh ibintu byose bimeze neza turi amahoro rwose aho tuba twitegeye Kongo ibintu byose tuba tugenda tubikurikirana umunsi ku munsi isaha ku isaha gatanu kuri kagenzi kako umamagaye nasomaga inkuru ndi kubona ivuga ko uwo bita Thomas Rubanga sinzi nibo muzi Thomas Rubanga
Thomas Rubanga uyu nguyu ngo yamaze gushinga umutwe hariya za Bunya w'igisirikare. Ngo uyu mutwe rero yamaze kuwushinga ngo kandi uyu mutwe ukaba witwa Convention for Foundation for Popular Liberation. Uyu mutwe ngo nawo ukaba ari umutwe ngo uje gufasha ayo 23. Urumva rero Eastern Congo yamaze kuba gatogo bro. No kuvuga ngo iriya ni buriya ni ubutaka. Nje kuri nje mu mboni zanjye. Mba mbona amahoro abigoye. Buri wese ashakaho kopi. Kubera ko as long as bagifite ari amabuye. Biragoye. Ari amabuye ko nabonye abantu nabonye abantu bikatanga Grakatanga. Bikomye Tshisekedi n'umuryango we ko bashyizeho uburyo bacukuramo amabuye bagahita bayajyana abaturage bo muri ako gace batayabonyeho. Kandi ngira ngo muri ntara buriya hari mu hantu henshi ngo hava amabuye. Byatari. Muri Katanga rwose buriya hari iriya ntara ngo ivamo amabuye menshi cyane. Noneho rero ndagira ngo twihuse kuko ndabizi ubu wasanga uri kuri Petit Barriere cyangwa la Barriere. Wasanga ugiye kwambuka. Ngira ngo rero banza utwambutseho gato uyu munsi noneho ntago ndi buhere muri Kivu y'amajyaruguru turajya muri Sud Kivu twigerere Uvira. Uvira hari iki ngira ngo ari byo dutangiraho tubwira abantu bimeze bite rugamba ese harimo agahenge bimeze bite? Uvira kuntu bimeze mu by'ukuri icyo twabwira abakunzi ba Inside uko twe ku munsi w'ejo abantu babonye video mu rukerera ishyano risa nkaho ryaguye ryanaguye nago risa nkaho ryaguye aho umuryango w'abibumbye igisirikare cyabo cya MONUSCO bazanye indege ya helicopter kajugujugu yuzuyemo ibikoresho amasasu amabombe amabox twebwe muri terme ya gisirikare cyangwa natwe twabaye nk'abakomando tubyita minisiyo aho bazaniye minisiyo abasivile ba Wazalendo abaturage babaha intwaro n'amasasu ni indege yaguye ahantu ku kibuga cy'umupira ikoza amapine hasi ariko yamababa yakikaraga abaturage baza basaburanwa no kuba batwara ibi bikoresho twese twaguye ducuramye. Sinzi niba nawe video wayibonye ariko naza kuyiguha. Iyo video nayibonye n'ubu turi kuvugana ndi kuyireba cyane. Ego turi kuvugana ndi kuyireba. Nari ndi kwibaza ati noneho ibi biritwa ibiki MONUSCO kugarura amahoro. Ese ibi nabyo twabyita ko biri muri mission yabo. Iyi video ukibona wibajije ibiki? Naguye ncuramye nanibajije ese iyi MONUSCO M23 yagiye igaragaza ko ari ikibazo abantu bamwe ntibabyumve. Iyi MONUSCO yagiye igaragara mu ntambara ndasa kukwereka ahangaha za Bambiro cyangwa mu Bambiro. Iyi MONUSCO yacukuye indake izirimo mu kibaya cya Nyiragongo. Iyi MONUSCO yacukuye indake izirimo kugeza ubwo M23 hari ibifaru bya MONUSCO yatwikiye ku rubuga rw'imirwano kugeza ubwo M23 ifashe Goma. Aba FDLR bari bahungiye muri MONUSCO ijana iyi MONUSCO ikabasohora ikabaha n'intwaro bakagenda bagacika. Iyi MONUSCO igifunza abasirikare ba FARDC yanze kuba M23. Iyi MONUSCO mu by'ukuri nanjye twari bajenga iyi MONUSCO ni gatiki kuri M23. Abantu bakavuga ngo nanone iyi MONUSCO ishobora kuba ari ikigeragezo kuri M23 kugira ngo M23 izayigabeho ibitero abantu imiryango international itangiriye ishinge ibyaha bigiye bitandukanye. Ariko niba MONUSCO yonyine ikajugujugu yabera uko ishobora kuzana ibikoresho ikabihereza abasivile mu by'ukuri ubona ko iyi MONUSCO ngenda bona arakiziritse ku muhoro rwose. Ibi ndaza kubihuza n'ibyo ejo twavuze wavugaga mu kiganiro muri video abantu babonye kuri Inside Rwanda barimo abaturage bari kuzinga inzinga masenyenge ntabwo bayazingiraga ubuntu bari bayaguze na MONUSCO. Nibyo mukanya n'ubundi nibazaga navuga se
noneho iki gikorwa nacyo tukite ko izi nazo bari kuzigurisha se nyuma y'uko tubonye ko MONUSCO ishobora kuba M23 yarayicaye ku mutwe mu buryo butagaragara bw'uko bashobora kuba barafunze inzira zabo z'ubucukuzi bakaba barakennye. urumva twe twabigeranya ko MONUSCO iri muri Congo kubera Tshisekedi, kubera leta ya Congo. Tshisekedi ashobora kuvuga ati n'ubundi nta nzira mfite, wenda mwebwe muri turiya duce twa Uvira wenda n'indege M23 yanyibonye mu kirere ntiyayirasa, ati wenda bikaba ari wo muyoboro wageze ibikoresho kuri aba bawazarendo, aba bawazarendo nabo bakabigeza kuri FARDC. Ariko mu by'ukuri ni ikintu kigayitse, wabonaga ko ni ibintu yakoreraga mu rwihisho. Indege yaje ntiyahagarara, ntiyarantinga, ukibona isa amapine aracyari mu kirere, isaha n'isaha yiteguye guhita yongera ikaguruka, kuko wabonye ko itahamaze igihe kirenze umunota umwe ibikoresho bamaze kugura byose abaturage babijyana. Buriya rero ese urakeka nk'iyi video iba yafashwe nande? Iyi video iyo ubyitegereje mu mboni zawe nk'umunyamakuru ubona iba yafashwe nande? Ibafashwe n'abantu babirebera ku ruhande nabwo basa nkaho bihishe. Ariko abo bantu rero twavuga ko bashobora kuba cyangwa se nimaneko za M23 nazo asanga ziba ziri hano. Nubundi kuko abaturage ba Congo ntibakunda MONUSCO, ntibakunda FARDC, ntibanakunda wazalendo. Kuba rero bafatiye video nine abari proof bashaka kwereka n'imiryango international kugira ngo aba bantu baje kugarura amahoro muri Congo karibo ahubwo bari gukwirakwiza imbunda, nibo bari gukwirakwiza iyi ngengabitekerezo yo kugira ngo bice abandi, ko kugira ngo bakure imbunda mu baturage, ahubwo izi mbunda barazikwirakwiza. Mwabonye Sud Kivu habura iminsi ibiri ngo ifatwe Kavumu yafashwe, iyi haje imodoka amafuso afite imipanga, afite n'imbunda ayisuka ahantu ku buryo buri muturage washakaga imbunda agendaga akifatiraho kopi, icyo bita minisiyo. Ntukibaza ngo iyi Congo rwose ngewe n'iki kintu cya MONUSCO, aba bagabo ba MONUSCO baje kubangamira M23 birirwa bayigenzura, birirwa bayigenda bayitangira raporo. Ibi rero ni nko kuvuga ati murebe bya bindi mutubwira, abantu baje kubungabunga amahoro ariko nibo bari gukwirakwiza intwaro. Ni ibintu Jean Paul, ndaza kwibaza mukanya wari uvuze izi ntwaro ziri gutangwa, twabonye Burundi nabwo bwakajije ibi, n'ubundi ntabwo ari bishya kuko n'utundi duce M23 yagiye ifata twagiye tubona bazanye renfort zishoboka z'abasirikari ndetse n'intwaro nyinshi, bikarengaho n'ubundi M23 bikarangira ihafashe. Urumva Uvira iri mu duce M23 ubu ngubu navuga ko iri kurwanira gufata, iri kugera amajanja, twongereye icyo kintu, iri kugera amajanja. Ariko nanone abantu bati aho noneho M23 menye itazahafata kubera iki? Kubera uburyo hameze, kubera imbaraga hashyizwe, ari Tshisekedi yahasize imbaraga, turi kubibona n'ibi byose n'imbaraga zo kurinda Uvira cyane mu mujyi w'ubucuruzi. Turi kubona ejo Neva nibwo nawe yohereje ingabo n'ibindi bikoresho. Ese wowe ubibona ute? Urabona M23 hano none izahikura? Uyu mujyi buriya nkubwiye imbaraga zari ziri ahangaha mu mujyi wa Goma. Nkubwiye force zari zaragiye gutangira mu mujyi wa Goma. Nkubwiye mu nkengero z'umujyi wa Goma mu nkambi z'impunzi imbunda zari zesitayemo za FARDC. Zarasagaho 23 iri kugira ngo 23 nibasubiza irase mu baturage. Iyo mitego yose mu 23 ikayibeshura. Ntago iyo Uvira gusa iragoye. Ntago ari umujyi waryama gutyo uvuge ngo Uvira yafashwe, kuko iyi ni Uvira. Ejo Neva yohereje abasirikare 15 muri Uvira gusa. Neva yafashe imbunda zikomeye, mu kuvuga ngo amaguru ayashinga ku butaka bw'u Burundi, ariko imitutu y'izo mbunda ihengamiye mu kibaya bita Plaine de Ruzizi. Minisitiri w'umutekano wa Congo Jean Pierre Bemba yari yavuye i Burundi tugira ngo byarangiye,
yarongeye asubira Burundi niho ibaze iki gisirikare kuntu cyasaze minisitiri wa transport niwe uri gukomandinga urugamba niwe uri kugenda utanga amatware urugamba bari buze ko rurwana muri plene de Ruzizi iki kiba gicungamiye Uvira wa transport se agahurira he n'ibya gisirikare none ibyo ni Kongo nyine niyo bita Kongo nicyo bita Mucanganyiko na Gatogo Jean Pierre Pemba ari Burundi yari gukomandingira urugamba bivuze ko ngo indege zitagira abapilote cyangwa mu Kirundi bazita ngo ni indege ngurukana bumenyi izi ndege nizo zizengurutse cya kiba zigenda zikontorora ahantu hose ariko njye amakuru nifitiye abo basirikare nubwo bahemba inica n'ikiza ubundi neva yahawe na Tshisekedi miliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika bikavugwa ko ngo muri kontra bagiranye 2023 umusirikare w'u Burundi wagombaga kujya kuri Nyedefiro kurwana yagombaga guhabwa $5,000 by'idolari niba amafaranga mugeze mu ntoki ayacamo kabiri yakubita imibare umusirikare muto yagahabwa inoti ya $70 y'idolari ofisi yagahabwa inote y'ijana abo basirikare bagahita bajabuka bakajya muri Kongo abasirikare b'Abarundi nabonye message bandikiranye muri groupe yabo bavuga ngo ubundi twe turarwanira iki muri Kongo niba bo tugiye gufasha badashaka kurwana abo Wazalendo na FARDC urumva Wazalendo FARDC ntibashaka kurwana bagenda mbere ngo bo hari ikintu bavumbuye cy'ingenzi cyerekana ko umubiri utagira pièce de rechange bakavuga rero ko bo batagomba kurwana ariko uyu mujyi Uvira yabaye deployed Ndayishimiye yavuze ko rwose ngo abo basirikare 15,000 kandi banatanze irindi tangazo rikomeye kuri izi ngabo z'u Burundi abo basirikare bambutse umuntu uzasubiza ibitugu inyuma ngo arambuka icyabajyanye kidakozwe azaraswa nka haduyi uje gutera Burundi ikintu uracyumva urumva ikiganiro bafite briefing bajyanye bagiye kurwanira gufata ahantu cyangwa batafata bagapfa ubuzahindukije umugongo ngo wenda ngo aratera ibituro Kongo barajabuka imbere arerekeza Burundi bamusezeranyije ko izo mbunda ziri kureba plene de Ruzizi aribo zizarasa abasirikare bagiye batsindwa intambara yo muri Kongo y'Abarundi bakagenda n'ubu imiryango yabo barababuze bafungiye muri gereza zitazwi bamwe banze gutaha rero bakuramo imyenda bigira abawazarendo bikorera akazi muri Kongo banga gutaha ko none banga kurwana mubwire ko rwose aya mafaranga Ndayishimiye yahawe ashobora nk'umuntu avuze ngo agiye gutera Burundi yarinda mugeraho mu Gitega abasirikare bose bacungereye kuri plene de Ruzizi ariko Abarundi bonda bibona na perezida wabo yarabivuze bazi ko ari abarwanyi kabuhariwe baranabivuga ngo nabarwanyi ngo niyo batajya muri Kongo rwose ngo ishyano riba ryaraguye ariko nk'umuntu abwira ngo nabarwanyi bazanye operation bita ngo Springbok iyo gukubita bagahita bazinga igitabo iyo operation barayikubitanywe za Mushaki za Muremure Amadimba iyo Springbok barayikubitanywe noneho bageze Ingungu muri operation ya nyuma bakora operation yitwa ngo Caterpillar noneho kuza basambira ubutaka n'ibyatsi byose bigiye mu maguriro mashini byose bakabitwika aho niho bazaniye icyo bita ngo systeme ndundi cyangwa technique ndundi bayikubitaniwe hariya bita zangungu shabarundi aho kuvuga ngo igisirikare utabona uko kuvuga ngo afite no kuba yakigurira itata kayirya akaba yagura ingurube akayirya nta Burundi rwose uri kureba irondo ry'umwuga ryo mu Rwanda
riruta special force y'abarundi irondo ry'umwuga ryo mu Rwanda irondo ry'umwuga abangaba bagendana inkoni special force y'igisirikare cy'u Burundi aba bafite discipline kandi uriya discipline nicyo kintu kiba kiri imbere mu bintu byose wowe byo kumbwira ibindi rwose iyi ntambara ariko nabonye hari n'abantu bo mu bwoko bw'abasangwa butaka bariya muri Kongo Sud Kivu ngo badafatwa n'amasasu nabonye bari kubatoreza ahantu basa nko mu rupangu bagenda bavuga ngo mayi ngo abangaba nabo bagomba kuba bari imbere y'abarundi ngo ubwo abarundi bazaba baje kubafasha kwigarurira umujyi wa Bukavu none se aho bagezeho kurwanisha abasangwa butaka ngo buriya ejo bundi tubona wazarendo muri ntuza muri Bukavu ngo bari bavuye kuraguza ku mupfumu bibiriya ngiye nabigeranyije ko ari ihene yari gase ku cyuma cya mucoma ubwo ngo umupfumu arababwira ati mugende mbahaye dawa nta sasu riri bubafate buriya ngo iyo bagiye kurwana bariya bitanga abamayimayi kondisiyo yabo ntibararana n'abagore yewe ntibarya n'isombe babigendera kure kugira ngo amasasu n'abarasa amasasu aba amazi ako sibyo birakora bora abahungu ba M23 iyo mikino yo kurasa isasu ngo nirifata umuntu birakora bro biriya bintu ntago bikora niba bikora uzabaza abagiye Bukavu ko bagarutse abagiye Bukavu batarapfuye bafashwe matekwa urumva rero iyi ntambara yo muri RDC rwose ngewe igihugu cyaragiye ngewe ndabona imyiteguro ahubwo yo kugira gute yo gukora Kivu yuko Kivu yakigenga Public of Kivu. Yego Jean Paul reka tube dufungiye aho icyo ni ikiganiro tuzakoraho turi kuvuga wenda ku buryo bwa balkanization muri Republika ya Kivu nabonye hatangiye kujyaho integuza ko bashaka kuba hagiye kuzana banke ya Kivu nizere ko wayibonye ibyo nabibonye ibyo byose turaza kubikoraho ubusesenguzi bw'ikiganiro gitaha turi buze guha abakunzi ba Inside Rwanda reka nkureke wambuke kugira ngo uri buze kuduha video ndabizi neza ko abantu baba babibonye ko wagezeyo ukatwihera video ubwo nta cyabaye yego reka ngushimire cyane urakoze Jean Paul asante sana